Reka dutangire tubaha ikaze mwese mudukurikira ku wacu wa YouTube ni Ben Point TV, aho tubageza amakuru asanzwe abagiri wacicikana kuri murandasi hirya no hino. Reka turebera hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi ziraza kuba zigize aya makuru. Mu karere ka Nyanza abagabo babiri batuyikamwe na kanyanga ubwo bari bayitetse nijoro maze umwe ahasiga ubuzima. Naho Dr Nsanzimana Sabin, Minisitiri w'Ubuzima no mu Rwanda, yaje mu bayobozi basaga 100 batanga icyizere mu mwaka wa 2025. Naho Julius Malema mu gihugu cya Afurika y'Epfo we yahamijwe ibyaha bigera kuri 5 birimo gukoresha imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amata y'ifu akorwa n'uruganda rw'Inyange yatangiye gucuruzwa mu maduka no mu rugo rw'imikino. Amavubi yamaze guhamagara bamwe mu bakinnyi azifashisha mu mikino nyuma yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Ushobora kudukurikira kandi ku mbuga zacu nkoranyambaga ni Ben Point TV. Ushaka kudutera inkunga kandi wanyura kuri ino nimero iri kuri screen yawe. Twinjiye mu nkuru zacu zirambuye nkuko twari tumaze kubivuga, abagabo babiri barimo uw'imyaka 35 n'uw'imyaka 36 basanywe ikibaho n'inzu kubera kanyanga bari batetse igaturika, umwe agahita hasiga ubuzima. Byabaye mu ijoro rishyira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2025 mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Nkomero, umurenge wa Mukingo, mu karere ka Nyanza, aho abagabo babiri bari bitwikirije mu gikorwa cyo guteka kanyanga mu ngunguru, maze iyo ngunguru ikaza gushyuha, yamara gushyuha cyane igaturika. Muri uko guturika byatumye n'inzu bari barimo y'amategura isenyuka, umwe muri bahita hasiga ubuzima, uwo w'imyaka 35, naho mugenzi w'imyaka 36 arakomereka bikomeye cyane. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yavuze ko bihutiye gutabara maze bajyanwa kwa muganga, yabo wakomeretse ndetse no hasize ubuzima bose bagejejwe ku bitaro bya Gitwe. Ati uwakomeretse ari ku bitaro bya Gitwe, ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'umurambo wa nyakwigendera niho wajyanywe. CIP Kamanzi yakomeje yibutsa abaturage kwirinda ibikorwa bibi birimo no guteka, kunywa no gucuruza kanyanga kuko bitemewe kandi bihanirwa n'amategeko. Naho abantu barenga 550 harimo n'abahagarariye urubuga rwa Netflix rumenyerewe kwerekana amafilime meza cyane ndetse n'Amazon Prime bategerejwe mu Rwanda mu iserukiramuco rya Mashariki Festival. Abantu basaga 550 barimo abakora ku bigo bikomeye mu gusakaza no gutunganya filime nka Netflix ndetse n'Amazon Prime bategerejwe mu Rwanda mu iserukiramuco rikomeye rya Mashariki Africa Film Festival rigiye kuba ku nshuro ya 11. Iri serukiramuco riteganyijwe kuba ryatangira ku itariki 22 kugeza ku itariki 29 Ugushyingo 2025, rikaba rizabera i Kigali. Abazitabira bazaturuka hirya no hino ku isi harimo n'ab'i Burayi, Amerika ndetse no ku mugabane wa Afurika. Umuyobozi w'iri huriro Trezor Senga yavuze ko uretse abashyitsi batandukanye barimo abakora filime n'abandi bafite aho bahuriye na sinema, kuri iyi nshuro hiteze noneho ko iri serukiramuco ryakwitabirwa na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ba Netflix ndetse n'Amazon Prime. Ati tuzagira abantu bahagarariye Netflix ndetse n'Amazon Prime ku iserukiramuco. Ibi bisobanuye ko abazazana imishinga yabo bagomba kuyitunganya ku rwego rukwiye kugira ngo bashobore kuba bahabwa amahirwe. Ni amahirwe akomeye mu gukora filime hagamije gushyira imishinga yabo ku isoko mpuzamahanga. Naho nk'uko twabivuze, Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Nsanzimana Sabin yaje ku rutonde rw'abantu 100 batanga icyizere cyo kuba abayobozi beza muri mwaka wa 2025. Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Nsanzimana Sabin yashyizwe ku rutonde rw'abantu 100 batanga icyizere cy'ahazaza mu mwaka wa 2025 rukorwa n'ikinyamakuru Time cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urutonde rwashyizwe ahagaragara ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025. Ruriho abantu basaga 100 bakomeye mu byiciro bitandukanye bakoramo kandi batanga icyizere cy'ahazaza, harimo abanyapolitiki n'abayobozi b'ibigo n'inzego runaka n'abo mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Harimo kandi abakora ubucuruzi, ubuvanganzo, abahanga muri siyanse, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abandi. Dr Nsanzimana we yaje mu cyiciro cy'abanyapolitiki. Uyu mugabo uyobora Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2022 nyuma yo gushyirwa kuri urwo rutonde, yavuze ku ntambwe z'ingenzi zigaragara ko ubuzima bw'u Rwanda rumaze gutera. Ati ushaka kumenya uburyo urwego rw'ubuzima mu Rwanda rukomeza gutera imbere neza, wabirebera ku bintu bibiri: umubare w'abagore bapfa babyara ndetse n'abana bapfa bavuka. Mu myaka 25 ishize u Rwanda rwateye intambwe ikomeye cyane muri ibyo bipimo. Imibare mu mwaka wa 2020 yerekana ko mu Rwanda abagore bapfaga babyara bari 203 ku bagore 100,000, ariko baragabanutse
bagera ku 105 ku bagore 100,000 umwaka wa 2024. Uruganda rw'Inyange rukora amata y'ifu rwamaze gushyira ku isoko amata y'ifu acuruzwa mu ngano ntoya aho yoroheye buri mukiriya wese kuyabona. Uruganda rw'Inyange rutunganya amata y'ifu ruhereye mu karere ka Nyagatare, Inyange Milk Powder Plant, rwatangaje ko rwatangiye gucuruza ayo mata ku isoko mu Rwanda, aho buri muturage uyashaka abasha kuyabona mu maduka amwegereye. Byatangajwe n'uru ruganda binyuze ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi tariki ya 1 y'ukwa 10, 2025, aho rwavuze ko ayo mata y'ifu yarwo kuri ubu aboneka mu dusashi kw'ikiro ndetse n'utw'amagarama 500. Amata y'amagarama 500 azajya agurwa 10,000, naho aya y'ikiro kimwe akaba agura 20,020. Akaba azajya aboneka hose ahasanzwe haboneka ibicuruzwa by'Inyange. Umunyapolitiki Julius Malema mu gihugu cya Afurika y'Epfo yahamijwe ibyaha 5 birimo gukoresha imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umudepite ushinzwe ishyaka rya Economic Freedom Fighters muri Afurika y'Epfo Julius Malema yahamijwe ibyaha 5 birimo kurasisha imbunda mu ruhame, gutunga imbunda n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ni ibyaha byose bikubiye mu itegeko rigenga ikoreshwa ry'imbunda muri Afurika y'Epfo. Ubihamijwe ahanishwa igifungo cy'imyaka 15 byibura. Urukiko rwa Australia rwahamije Malema ibyo byaha nyuma y'uko hakwirakwiye amashusho amugaragaza arasa amasasu 18 cyangwa 15 ku rubyiniro imbere y'abashyigikiye ishyaka ryiwe barenga 20,000 nk'uko bitangazwa Western Live. Mu kwiregura yavuze ko imbunda atari kandi ko yikoreje mu rwego rususurutsa imbaga, agaragariza abamushyigikiye ko adatewe ubwoba n'iki cyemezo. Urukiko avuga ko gupfa cyangwa gufungwa ari ishema. Yagize ati "Ntidukwiriye gutinya gufungwa cyangwa gupfa ubw'impinduramatwara. Icyo bashaka gukora cyose bakwiye kumenya ko tutazigera dusubira inyuma." Uwitwa Sam Karenzi we yatewe utwatsi imbabazi za Supermanager, yahakanye ibyo kumujyana muri RIB. Sam Karenzi udakozwa iby'imbabazi yasabwe na Supermanager yahakanye amakuru avuga ko yamaze kugeza muri RIB ikirego atega uyu mugabo witwa Supermanager. Icyakoze yatangaje ko itsinda ry'abanyamategeko be riri kwiga ku by'uyu mugabo yakoze ngo barebe niba ari ngombwa ko yashyikirizwa amategeko. Ibi Sam Karenzi yabigarutseho mu kiganiro ajyanye n'igihe, ahamya ko icyarakaje Supermanager ari uko bakoze ikiganiro bagaragaza ko uyu mugabo Supermanager adakwiriye kuba umuvugizi w'abafana ba PRFC nyamara ari inshingano yari yatangiye. Ati "Supermanager yinjiye muri PRFC sinzi abamujyanyeyo, ariko yaje kumuvugizi w'agateganyo w'abafana. Twe turi mu kiganiro, umuyobozi w'abafana ba Rayon Sports anyohereza ubutumwa yandikiye umuyobozi wa PRFC amumenyesha ko uwo mugabo yatangiye gutuka abafana b'ikipe ye. Umuyobozi w'ikipe y'ingabo z'igihugu za PRFC we yamusubije mu butumwa bugufi amubwira ko umuvugizi w'ikipe ari uwitwa Tony Kabanda, naho uw'abafana bayo akaba Jagwan, ko uwo wundi bavuga batamuzi." Sam Karenzi avuga ko nyuma yo kubona ubwo butumwa aribwo batangiye kugaragaza ko Supermanager atakabaye avugira abafana ba PRFC, bagaragaza ko ku munsi wa mbere ayivugiye abantu batangiye kumurega ku buyobozi bw'ikipe, nyamara uwari usanzwe afite uwo mwanya yari amaze igihe kinini ntawe uramurega. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko Ukraine idakwiye kwizerwa maze ngo ihabwe intwaro za misile zo mu bwoko bwa Tomahawk zikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabitangaje ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru kuri wa 30 Nzeri mu nama ya Valdez Discussion Club mu Burusiya. Avuga ko Washington itarafata umwanzuro wo guha Kiev izi ntwaro zirasa kure kuko Amerika isanzwe izi ibihugu bike kubera amategeko y'uko ibindi bihugu byazikoresha nabi. Lavrov yagize ati "Niba Abanyamerika bibwira ko Ukraine ari igihugu gikwiye kwizerwa mu gukoresheje misile za Tomahawk neza, byaba bitangaje." Yongeyeho ko ibyo Amerika ivuga mu buhame ari uburyo bwo guhumuriza abafatanyabikorwa bayo b'Abanyaburayi bashyigikiye Kiev, bityo bikwiye ko Washington batega amatwi. Abayobozi b'Uburusiya bamaze igihe barega ingabo za Ukraine gukoresha nabi intwaro ihabwa n'ibihugu byo mu burengerazuba, harimo kugaba ibitero ku baturage no guha intwaro imitwe ya gisirikare bivuga ko ikorana n'ubutasi bwa Ukraine mu Burusiya bufata k'imitwe y'iterabwoba. Naho makuru y'imikino nk'uko twabasezeranyije, u Rwanda rwamaze guhamagara bamwe mu bakinnyi bizifashisha mu mikino yaro ya nyuma yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Adel yahamagaye abakinnyi 23 azifashisha no gushaka imikino y'igikombe cy'isi mwaka wa 2026. U Rwanda ruzahuramo na Benin ndetse na Afurika y'Epfo tariki ya 10 ndetse na 14 ukwezi kwa 10. N'urutonde rugaragaraho umukinnyi umwe uhamagawe bwa mbere, Joy Lens Mika ukina Saba AFC yo mu cyiciro cya mbere muri
Azerbaijan. U Rwanda ruzakina na Benin tariki ya 10 Ukwakira kuri Stade Amahoro. Mbere yo gusoza iyo mikino ruzasura Afurika y'Epfo ku wa 14 Ukwakira 2025. Aya makipe yombi ahuriye mu itsinda C riyobowe na Benin ifite amanota 18 inganya na Afurika y'Epfo. Nigeria n'u Rwanda zinganya amanota 11. Lesotho ya gatanu ifite amanota 9 na Zimbabwe ya nyuma ifite amanota 4.